أما لسرفي مجاري راب وستين من ميفانك لأنقرة برس نشأت كندودو كو ميفان منا شروفكاري سياسي لأنقرة للسودية قلمة برس نشأت وارباش تبخيرات يجبو كردستان 24 نهار رجب طيب أردوغان سر كوماري تركيا دا آغفيتن قوتارك هيا لهمبر وزير الخوا كار بدستن خوا لهمبر جهاني جي دا آغفيتن بحثا نافويا تركيا دي بكتن بنارين حتى دمجارا أردوغان دا اپراسیون سر روشاوای کردستان هشتا هر مایه یانجی تشتک نمایه بناوه اپراسیون ایت ریجه هاتیه گرتن زبارم دنگی من آگه ایتا برس نشعاتی که لأنقره لستودیت مدگل مدایا درباره وی مجاره او مجاره اگر این انجام دانا اپراسیونی بو سر روشاوای کردستان پروبلمه که تلفونی هیا یعنی دنگی وی باشه دنگی وی یعنی صورتی وی باشه هیچ کشنیه ل دنگ ناگهیده کیشیا تلفنی هست تشتش نجا دست مدانی نیتر پروبلم هر درست بن برس نشد آماده یا برس نشد تهاج دنگ من هیا اگه برس نشد بیت ویدری تهاج دنگ من هیا برس نشد دنگ مت گیته تا از بارم کیش هیا تمام بلا کنترل دنگی و دیگه همین هيا تمام زور باشا دنگي ما جاشت برس نشات ايوار باش تبخيراتش بو كردستان 24 نها قوتارا رجب طيب اردوغان هيش بردوامه يك جمجارا ويجي اف بوكو اف بيوندين دنابرا انقره وشامي هر وها گفتگو گوتو بيجن دنابرا روسيا وتركيا و براسونا لسر روشاوای كردستان يعني اف نقاشه بين كرند جوينه دا ليش بحث نكيريا نها دا اغفيتن بنارين اتا اپراسیون سر روشاوای کردستانه هش بابته که گرمه ده سر اردوغان دا کو انجام بدتن یا روسیا افتشته یک عالی کریه Evet, iyi yayınlar öncelikle. Şimdi بله demek ki baş bu da xwazim ne hedef Türkiye و هنده تهدید هنه و لسروان تهدیده احتمال اپراسیون که هی اف بابتا چند ساله کو ترکیه بحث دکه و پیده لهمبری پیده کو لگال امریکا گوتبو کو امی 30 کیلومتر وگرن و هر وها جالیه ترکیه جالیه امریکا و پیده ناتجی بجیکرین لو رجبو ترکیه وکت تهدیده ترکیه جیوه که حسان نبینه بله کو ایرو دی اپراسیون بکن نممکنه و رنگه دمک بوی و اپراسیون گلک معقوله کو بیجند دم دیار کریده دی ورا کرن ل ترکیه دا جبلی اپراسیون هندک بابت هنک و اوجی حل بجارتنن و آبورا ترکیه زور باشه بریا حل بجارتنن ترکیه و آبورا ترکیه بحث بکن بشک جشروفکارن يعني سياسي دناوا تركيا درفي تركيا يجي دبيجن برس نشات هر دما هل بجارتنك بي بيشيا تركيا رجب طيب اردوغان تنديل برانبر كردان دروز دكتن اپراسيون على دار دخيتن جبو و چنده کو دنگ ترکان بدز بخه راست بریا هل بجارتنا 2023 اردوغان دخوازيت اپراسيونك هر چابيتن لدجي كردان لدار بخه جبو بدز خستنا دنگان Şimdi tabii az önce bahsettiğim بله و کمن پیشتر جی گوتی جبو حل بجارتنی اپراسیون اکنی اپراسیون که تهدید لسر ترکیه لورا دکرن روکیت نهین و سایج باش با هر وسا داعش حتی نها اگر نبی جیلش بر ایرشن هزین سوریا دموکرات تركيا دخوازوا كأجرفاناج زمين راكا ودخوازوا كأوتونومي كيتشيكا جبروي بريا حلب جارتنيبا بشتويبا دا صلاة بمينا نمينا سياستك كو تركيا پیشکش دکه چود نوا بریارا سورده هرسا چو نوا وزارتنده لتركيا يك مادة يكيمة لورا شقاف بو بجد ونافي جالي وصا جينا بينم كجوال بجارتنا بكار بينا
لێ وڵاتی پێتر فۆکساوانە لێسەر ئابووریەیە معاشی ئاسکەری دێ چەوە بە ئەو چەوە دێ چارەسەر بن چارەسەر نابن ئەرۆسە دەبارە ژیانێ وێ باشتر ببە باشتر نەبە ئەف گاڤایەکەم یا وڵاتین باشە هەلبژاتنین vê carê weke tu dibêjî cuda ne ji helbijatinên raborî çavê hewlatiyan ziyadtir li ser aborî ye niha jî roj bi roj aboriya Tirkiye'ye xirabtir dibe bêkarî zortir dibe rêja bêkariyê li Tirkiye'ye xirabtir dibe bi nerîna te li 2023 dawiya desalata Erdogan dibe ew opsyon û muxalifeta hatiye durustkirin wê bikar be bi ser bikevîtin yan jî Kurd dengên Kurdan vê vêyekê vê babetê yek alî bikin. Tabii şu an siyasetin en önemli نوکە هاتیینە خەلک gelek giringî siyasetê niha dengên HDP dengên Türkiye zêdetir bêjin dengê HDP ji ber ku Kurd deng dane CHP û MHP û AKP û dane HDP jî dizanin lew ragerbêjîn dengên Kurda renga rast nebe lê dengên HDP evên ku deng didin HDP ev îfadeyeke rast e erê dê deng bidin kê ji bo helbijartina serok komar ev gelek giring e ev tercîha HDP gelek giring e û dibe xalekiyek la kir û çawa dibin ez wê nizanim lê di hefteya borî de kesên HDP birêve dibir Selahdîn Demirtaş xwest ku digel Öcalan bicive û her wesa endamên HDP û CHP jî babetê axaftina Kurdî îsrarewan hebû ev fendek mesaj bûn mesajên siyasî ne û ez baş dibînim û erênî dibînim. Zor baş e berês Neşet Gundudu nivîskar û herwa şûrvekarê siyasî li Enqereyê gelme bûyî gelekî spas.